e wo mu anu ma twa e wo mu anu ma fix it but wo na ye akoma wo nsu awale wo no wontimi ntwa da wontimi ntwa wo wasam motie ne bebo ane no no de wo busum na awale wo no ye wo ne na asam me to busum bi anwale me ene nsuo bi anwale me ana busum na ye de asoa me ye de metena konwa so no se ne me se me mpa enu ane se mesesako obi antimi nya me hwe. Nice one. This is aggressive interview everywhere you are. Mama kwa ba edba Emadek TV so na me ensure will be bia o hwe Emadek TV na subscribe to your YouTube channel na or like or comment. And then Mr. So na Agraada ensensem no so ebie na interview bi a makwa akoshe concerning Abraham Benmoshi ene Kofi Adoma Wani omo interview no atwema adwen akwa akosi ensem bi emre bi atwam na Agraada ebetina mia me bra penyini Kwakumanu TV ananse Kwakumanu YouTube channel no so a okekaaye se ukotie ensem a na Agraada ekaaye ye almost about 3 years ago ansem okotena Kwakumanu Kwakumanu YouTube channel no so ekaaye no eye no na ene asi ewo oman Ghana mu no esan se na me nsem no kaaye no ekire se ono de se wo agimi na asese sika na de bre obi wa so dem se onye se ono so beji sika na kwa akodi enti se Ghana fo no enim nyansa na omo nwene na omo sese sika e de abre no so omfanye yi a sika gari man omo obeya ma o se sika gari bia ye de eni babia and it is true sasem na maame ne kan ye no eno eno wasian to agina so ene ode ayesa niema we na oye no isan se o de yemi se ho se even banks cry na ye saving sika e wo banks no how many times and I will bank abega 70,000 cedis na quarter bank and within a year me call na bank na ma me fa 2,000 Ghana cedis and see so what you say in a way we are not saying say ade na ma me ye no ye but I think say ma me person o kire Ghana fo ni bi mu say wo mu ne mu nyansa wo mu free Nigeria e ba ye no person o kire wo mu say wo mu nwene nye den enko akire anse na me to aso e wo ma me Agraada ne nsem a okotena Kwakumanu TV channel okokan ye ne say nyema no ensem me di pese me di kan e de ba bonten na mbi mo eti ase abrante e ba akwa wakotena Kofi TV em say ono no oye church member na oho ena nsem ne ye den esiye na asem ba akwa mete no abrante na yinu kra na emsere ne say wo se emra tam no duru say won ba begigi sika na se den no ma me Agraada o da ne nkofo so mo ntopunu nim mo ntututupunu nim wo mo abonten na mra ntututupunu nim ne yanka na kro se wempo wan krankra wo ko obi fie na anu nipa na tewa na nipa na sore no ko topunu mu kekere entu ye mo nhyew eti nkofo nipa dodo na ewo ato dem mu se ma me se mo ntutupunu mo to obi aye mo anhye no eti wo nyanko ne ko tie nsem a abrante na tena Kofi TV so e kan ye wi an ye ko tie nsem a na Agraada etena Kwakumanu channel no so ye den e kekan ye no nyen ko tie mra me so me ba ma prepare me note pa na me de bae se ne be ya na ye ko so nyina no mekai mi ntantro okay na ne yesi ase nie ye kwa sorry okay a normal church na my that Friday night videos ni be just let's see baby or why so speaking to another man speaking to that directly okay cool ankoye bibi se fa bibi beji bibi anase fa 1 cedi beji 2 cedis da bi se ne nyina ye hwe wa advert mu no sa pepepe na obaye around 8 bra ye kwen na so fuketo abako ene di ye fampa ebom kakra kopem se ono ankasa ba nto obaye no nso de ye hyase na mesum mu a ye gbo afode ye wie ye enti wode ye ko enchekere enchekere ne tisem ne spiritual growth okay ekere okwan ye fa so a ye sigina ewo Kristo sum enti ni nyina ko wie se ni nyina ko wie no ye be gbo afore nti ehọ na sikache no eduru so no na sene o ye ninie wa maye anya ne ntese se ye be ye no Kofi ni ama ana se fa wi bra no no se nkonwa BCC animo ho ene ye nkonwa ba okay ene ye de na sofu mpanyifo atna sana tie ono de na ye kese na wo mfimfini no ti ne to aso ne ye ada members a wo invite wo mo a omo be boa no okay omo so place na mu no ho no okay okay enti after say we wie enchekere no ye bo empire because o can say ade na oba abeye no wo behia onyame favor because sika na obeche no enye obi bia ene ebetumi anye sika ne bi
Okay. Nti ye bebo mpaye. Na empire na obebo no ka kire Awurade se oma adom. Na nya obeye no favor no nto so na wunye sika ni bi. Ti ye bo mpaye ni wie ni o kan ni se ya bo mpaye ni wie dia ene ye bebo so afode. Okay. Ye be so seed. Ewo empire na wa angasa wo boye no so. Nti wo sha se di free 100 Ghana cedis. Okay. Say wo ha na se hyew se open nyame anu nyame ani mu adom a ene 200 cedis fa beto ni mabompa ye guso na fa beto wo o hye ase no na edom no entumi ensore sa because na me ni hu se sika sem na ye din se die na ekoso me de na me ni bi intimate wo na me hwe nti be ni pra be 10 bi ene ko 100 cedis ano ka se okay ene se wo 50 cedis a wo so sore bra e ho so anhye da nya yi ano ka se mo hu wo de wa ba se oba abeje but wo de wonya wadwene se ubeyi di ato ho sika na me ba abeche no se na me ba abeye no afode na mo bo no eno so na me behwe na me di ache sika no. Okay. 100 cedis for munyina ha 50 cedis munyina ha ene o kan sa na ne masa kofi ja. Okay, nti kese wo sika na be kire sika do do sika na nti do ada fama o mini ono ne de nti no ba ne se afode ti munya dia ene so ba anya ba ya kwa ene masa kofi o ma na efre mo ba money mo sene sika. Okay, nti ya ma obi mo ba money for branch se munyina ha se sika na mo ba money a mo go sene me pese me ba se man delete me dia se me mo ba delete me dia but me ma da dia kra ho me to mo ba money because now we miska ti me ma da frame me sister ofi and wo sene 50 cedis and the man ti na me phone adum ti me so me phone na mpa sika no wo be ko yere na ja me send ma omo and bra ne e koso ba no na me delete because me hu a na makoma ya me ya. Okay. Mobile money account name ne ye Seyira Ago. Okay. Ewo Agraada asore ho na no ye koye no. Nti ne ekwa wie ne nti ye wie ye no. O se ke me 50 cedis. Mwanya o se anyanya 20 cedis for mo so momra. 10 cedis, 5 cedis, 2 cedi, 1 cedi, 50 pesos. Na te se wo cheche ma obi biara timi ye de ben etua bi. Ti ye gigi ni nyina wie ye no. E no se mo nkotena se. Sika no che na aduru so. Na sika no wache mu mienu 40,000 cedis eye 20,000 bond 2 adaha 2.6 billion was spread egu katimu uhu sika no fesa wodi aba be kire ye wa yi ene ekura na katimu se mo hwe ninie ane no kure duru ho no obi ani giye because ye won se ba bia aduru ne de ya yi bi ye so ye be de be ye be gabi je se wunya 100 cedis pokwa de hye won kofi a ende wada onyame ase wo moka senda no kranie nya na wode chire ni nyina no eye fragadam bi no na ye sika 200 cedis no to kwa ocheche mu half nyina ha na emna ni nyina mu nyina ha na mu goto won mama party my wa no and your time back no oh okay wie ye no o twa ye dom ahoni ye la show wo wie ye no se abin nwa wo frɛ no wo frɛ waje bosia no waje ne de mama mi no mo jeje sa be wie 50 pesos waje 50 pesos also ba kwese okanishi 50 pesos kwese no se mo fa ngum na kwese sa okanishi na se sofu mua etena asore dem gina nyame anim e de asore ma e fa okwan we su se ya ye de wa ha se ye mejeji obi ye mekondemu obi mpinifo ho mwankasa muntie na meka no na momfanye mu investigations enti ne akoba ne se ye wie ye no eno se na sofo nketwa no kofa entoma na oso obeche no eni sika no mra omo de baye no 40,000 cedis eye 20,000 bond 2 okay oyi kire ya man nsa so say sa sika we momfanye mu investigations 20,000 no eye 2 eye 40,000 eno no menche ni free pacho muntie ne hayi ho na asem no wo no okay 40,000 ho na di asem no baye no o sa sika we memfa nche mu free mepe group bia o meka mo ho 10 nipa mako 10 obi aba 1,000 cedis nipa 10 enkambo mo fa 1,000 cedis each emeji 20,000 na se nipa 10 no se mo be check 20,000 a o benya se nte se obi abenya 2,000 each sane ba kwa se indirectly no o de 1,000 abenya 2,000 o tinche na wo sisia
sana de na akoye so wonu na 2.6 billion de e free oba for dio wa mobile obi bia benya saskani bi eguka timu ne si ho yes nti wan fa no wan shase nti what the 40,000 ho no and they start here nti nipa 10 no 5,000 cedis mbra no em se nipa 5 se 4 and e buy na muntie o omo the 1,000 cedis each ne buy I think se nipa 4 or 5 na ohia nipa 10 and o ka say anso se okita 800 cedis 700 cedis a bra na be ka omo na monye susu mom na monye scan na monkoche na se wo bra ko fitie wo se wo tua 1,000 na se me de 500 na buy ye nyina so ye bom magic scan kro na se ne enche scan na eyensi sie so che se obi atua 1,000 na me metua 500 me ni nkoche sika kro say wache muskanti muncha adan o sai contribution de nyanso de wanya osika wenya de higher than the other higher than the other coin nje honu pobra no me kwa me kwa me pass me kwa musu mi sisifo so hunu ya usu luku sha on person be lusu o musu be lusu taduma na dime kwa da ni business e ko ye business enu anu na aduma na dime aduma na wasese waka no kra mi nua obi waka no kra aduma na dime aduma di me 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 500 no be 1,000 ye ko chase kabako me me 500 me kwa me sisi obi e 1,000 oye mi nyina awie ye no 1,000 no 500 800 waka mo bom mo be di 20,000 ache now 50 500 200 300 mo so bumbo mo nye group baako nipa 10 mo so mo be di 10,000 ache 50 cedis 20 30 10 5 ever do 50 pesos mo so mo kan bom mo be di 5,000 ache sana de no ko wie ye nto omamo ye ne groups ena oyi group leaders se ne yakoduru no modos wanim ho monko trase na group leaders no montro mu dini ene mo amount am ba beje no obema mu sika no na mo akoche bragofi afi omo be trase a nia mama part kan ni say babia duru kofi ni ama what kan ye group contribution na ya group ena yenya na obi eska bi omo na obi eska okay just say mongo trase group leaders ni enyina ni mo omo na beji sika na ba okay omo na beji sika na ba ntafe obi aduru no adane kofi ni ama ni atene say se wo pe obi a ono nko a betimi atua 1,000 cedis me fa say groups na oyeye no mo mutua 1,000 cedis no say aka 1,000 cedis na musika na so asamanya 20,000 na opani pe ba ko a onka group no mo ono nko betua na mo wa mutua mo berebe na mutua 1,800 musika ashegu na wo nko be for 20,000 no I say how strategy na anode nipa bebrebe be scan na ese munya no ashe ede be ya bedru 50 cedis for so ohono na members no etimi tua kakra we kwa o se me de 150 aba ma 2 we ba o de 250 aba ma 2 ba 1,000 homo no se hono sunti no problem ho enti didimu na de na ayedene na fere hunhu asase ebam dabi ma me no wo fro de ye o scam ye o fro de ye o scam ye na members no ho sorry wa e ma boy ba ko ka say madam wo se ade ye no eye group ye church scan matua did no mfa ma no ka tire say eye kofi ni ama ne baba ade no so wonya advert say eye kofi ni ama waka tire say woni scan tin won tin aduma na say wote o scan nka aduma na wo ye no nko beti ase anaje so bi sori aso dem wo kra challenge say o so dem o pa mo so sori ben so sori nko serious just that be doesn't make sense na me try sebi papafo ebi mu 60s 70s ayarefo aba di omusika aba ya mami age na ne ko wie ni yan say ya de no wojijin nenyi na pram ye botom nyina ya o so de be ma ye no so a amana ne ehu ni say oguso afide ono kasa na point ni members num se wo asimasi first kase betu onipa yi o betna ho ama owoho abe first kana ko no asori aba 1,000 or so 2,000 hey kufini ama no we say mama 2,000 no wujina ho na member na aba no be 2,005 send na ni nyina nko wie mu no ne member ne sofofo no wa momusika ena wa kwache chama
omo da call back akoma members no nti na ye agogo na ye kwa asori mu na nka omo na gina mu anka sika na so mutimi wi ni no o ma members no ebetu wo mo mu sika no e de betu wo nti ko wi no ne sofo ene ne singer ene lady bia lady no ye say e ni sister ne relative okay omo na ebe wi ni sika no nti o de odi sika no e hye omo nsa na ye de na 2.6 billion na also be chicha man no so you can say ba ko si and dey free obi e be na bi yes but when dey o dey aboy aduma wawie ahyebu ye na atua na ahye but 2.6 billion no o jina ha wa se da bi ya doso wakase wo cha ni obi na e be ja bi nti ne be nse be counseling wapon ye me hu wa counseling oba kan how oba se dan ka na wo dey akase me dey dan ka me pesquer e obama ba ni obecha ne de o nche bi wawie ahye ha akosi no kure enti mo ko counseling no counseling na di videos no ba bonti okay edwan mu tie sansem ya abrantie kan ya na won ono abrantie na ngasa no ni motive odeko wo nyina ne se okwa kopeti ga bi afiri mame Agraada voice na Agraada no enya adwen papa bi esi asori papa bi na odeko ye na ka branche kama se wuye wadwuma sikani breshelo mande sikani brenti wasore kukuru sika se me kwa akotena ayi me kwa akotena ye friends me kom nyonko minua sofo ho se ono momu no me komano 500 Ghana cedi me mfuru won kono abon 500 anano ama me 25 to the sense say ebi mo look me better make pi mo mianko ne nkotie mame Agraada ne nsem na o kekan anase mame Agraada nsem na o kekan ye no mo mianko nkotie no so minka o ka matia o because wo bosom na akode ye na o ya kora oh to no kode ye no I kra akwa eh Agraada asem de ye kan asem nya asem ketu bele wa me wo so aka wo se wo mo ye nkora tu ma na eti mi dru ba bi na me nya komadwuma ni bie mu a eno ade se ye be sade o ba de akoba o mo so mo ni mu kuku ni mo gaka wa bele de me nya no manya wie because bebre na adwene se Agraada no waka se ya se because ni kuru ye soft shey kwaku start ya bobo for dey kwaku ma me ka asam nkyira o me fa nyankopon di nye sabe azana se entro adwuma dankanya kada me ye sa de no nyame nkumi mfra asase so ma me nkyira o se ka adwuma sika wo mu pa ya koma adwuma se obi be ka se me kuru ye sofo na me be dane me ho na ya de akomo no aye so kanya me nkumi me da me ka me ho because me de me nye dana kanya me strike ne tenda nkumi se me de yankopon di be ba beteno se nyame se nyame nkaye se me ko tubosom se me de yanya na de yankopon no tumi a okita ne bi ne bosom tumi be na bosom wo tumi be na bosom ewo na se me se ne yanyame adwuma yankopon na wo no pagya me free babia me ni hwede me abeduru ne no se me se ne me be ye na adwuma na me de bosom be ye na me de kalabula na me de asa be ye nyame adwuma me nya bi da obi ani obeba asoli fie se oba betua even 1 million kra say o de ba beto collection you but how just 10 million me se obi betimi agbamanim me betimi ahwani maka cho say djuma me yama no me do 30 million de na be me ni panso betua me tima bosum fie de me bosum e ka no na djuma ye no eniema ma hia no say na obetua ye benya nipa de se niema na tua 10 million obetua 20 million obetua but yenya nipa bia ma ne nkwa nya me fie se ma yi 30 million ko ba fole da na sa nipa we ko duro busum fie wo de to bo mra ne so ye sa mra ne so a ene be ma nipa hu sane nya medwuma ete nipa we on ti bi ko ba fole 30 million 20 million e wo nya me fie o so oba busum so be kwa busum fie ko tua 20 million 30 million 10 million wa busum fie na nipa we okona de ore ne sanka na wudi we yachi we nipa edi na chi okay we eye nipa say we waste energy say wa kwadro so anya yi ama no ti wo na wo ye gangalia wo ai apo so so dem ye frɛ 5 years fra wo ma 1 me say yen ka se ye to cement de asinya me asori dan obi enu obeji ni sika de atua da na asori dan ba ko pay it me the best 4 years 5 yes! years 6 years obato collection ya manyame sofo difo papa no wa yi queens obedru abusumfie a no wa yi 5 million 3 million no de atua snap what I say na wo sa nipa we nyakopon wo kwa nyame ahyi
wo sa nipa no wo ho ye nyame ahyi enti sa wo koduru fie akakra na da ho no nyame besa abo kwan atia mo asa atam de akoma komfo no enti niam bia enipa bi ye no monti niam bia ase monti niam bia ase na bible kan no wose wokwasea besam na nimu fifira prapra ni fie mu asesa de akoma nyansani ne wan yes enti bra fa kwasea kwaku afi unya kakra de sika gale no madibi wo twa ka betwa she me kai Abraham Ben Moshe no kan nsem bi e wo Kofi TV channel no so na nkofo nte na ase yi mom yenko tie nsem a Abraham Ben Moshe oye den wo kan ye mi yenko tie mra su word bi word na ye bra we use ye ne kire se Agraada e wo se police for okreja no ye bra you why honest and sincere say adwuma di ye ampa obi bia wonya Agraada church member uko ho that day no you went there to scam her unya church member uti so be scam wa dwene say me fa ka akwakoji Agraada esika when na nka nensa okwa onya 2000 a obey Agraada church member on ba ka ofia say makwa Agraada wakoji 2000 e dey start business obesa ko ni Pentecost nti adwuma na wa hyehe e na adwuma fa mo e simple as ABC Agraada e promise say meche sika ba chaw oni aban bia ensign agreement so be cheska and now buy no see me nche biemu a on do bia na no to bra Kofi ma now so say ochina me ye party wo me fie mo mra now be duru me fie am say party number so a ba cho Kofi enu anu no and I saw them so kwa uyi di dibu awurade adwuma na sofo bia wo strategy ebra na me ye sofo no bra Kofi ma me nka no kran kire wo ye be ye fundraising a asoli mpanyimfo nyina ya we ye be fundraising ye fa asoli sika na ye di bia ma sofu maame e bia ma sofu maame 1000 na ya ma asoli panyini e bia 2000 kura wo de ba be ye show nti ye cheche sika ma ye na ye wo edwumanim no na ye be start fundraising na ye pese eka members na koma nti imagine say asoli panyini abo afode me de 1000 to ase nti preach ni mo na ya start kasa onuadofo yesremu moma yemwa na asole ntumi ngina hwese asole pigni a ono kwa ne waste time wa asole ho no e de 1000 aba na wa asole ba te wa na wo sofo no wa tani a kire sof maame na wa hye mu na sof maame me pa chaw sike ba asole nyina me no na edi sof maame ye bo for de se ya ye bi uye bi a e be hye emenkuo ni enkura no ma ba ana menkuo for meboa na menkuo for do so yes sof maame sole ye show na sof maame a drop 2000 enti sof mami di 2000 aba ba cho wo de say na beba enti ye wi a ye yi sof mami sika ma na back okay enti sika ye de begu mu say na ye de twe members na ba no ye wi a ye gi ye sika back enti Agraada no wa hyehye adwuma amama ne boys ni biska na me de mesra Ghana fo nyina ne say mo ne me ya adwen a ye nyina nkan bom na 2024 ye fa Agraada enye president Agraada ye president ya me si ye japade bia akodi UK ene Agraada be gini na me si Agraada be scam ya brofo na gini na dia me no me ka me kira na this woman me ka kira mo say this woman is coming to expose Christianity mo ati ase say nyame bia ni ba bia o a be ye obe fight ya mago me kan sem bi na nyame we nyina e kire se me kai say ma hwe o video bia wa kan say Agraada obesan ya yi obe scam members me kan Inti and other the Agraada de. The pastors are all doing the same thing Agraada is doing. But so when so be upon away upon bottom to see how you measure. And so out there go bottom morton, a bit 1000, a bit 500 Ghana. And no the yanka. A man for to eton tonemo or saw them a bit to yes mucha, a bit to be funku. Me one day adia Ghana for Christo for the Yemeno, Black Kofi. Said Jesus Bassy Sia, a made one of Jesus Bay. What do say they all say Jesus here na me no Jesus by one occasion omo Jesus e cassette of politicians and asofo penyumfo ano mo sabre no Jesus cassette asofo kwa from enkwasiafo Matthew chapter 23 verse 15 ose mo enkwasiafo farisifo Jesus e kwasia wo hini otie konwa so Jesus friend sakraman enti wo ne say Jesus adwuma na me ene twini Jonas ene wo hini David mo ye no me na me ka me kire Jesus di atem Kwame Nkrumah di atem me bo video bi
Kwame Nkrumah say kwase nyina wɔ ne video mu e de ntia we don't want to wake up et Ghana police me pa chawo bra yo timi mo mefa no wei bra no timi nche no e say police kra be fa the first no omo chi members ni na because they went there and Agraada wo we nye skani bi no ubuntu me mfu no Agraada ka say wono na asole wo pese o ya asole ba na wunya benefit wa asole ni mu a bra na be register enti mu na mukọ sad eda na wo kwakope emua no o register me say ya nya Agraada foko sika gari sika no gwadi. All right, enti Abraham be emotion sema ono so kan e Kofi TV no wan hwe yoba e wadwe se o support mama nye to support mama no in the opeso o kire say Ghana fo no e bi nwunu nkwa akire ye nyansa wo fo because ne asi ene ne mama de aye wo mo no saa na bebre na ye beka ye asi no me question me bisa wo mo say enti amra na nkofo we nchi ama me we no mo nkwa asori ama no mu ni aso bia na omukọ no mu ni sum bia na omosum Argentina sometimes you tweet na o ma ya adwen ba fom ya adwen mu memremre odwun ho a wonte ase odwun ho a wonte ase and some of these things no until say Ghana for na bia betena afom ebe like ometena wo mu dem wo mo ankasa gye wo mo nyankopon di bebo mpa ye be hu se nyema bi se yi a e ma mo tudu akire no mo di na e bi nam ha ne ade se wo so wotena fom like me nim se ne men ka metwi ne kura so what I was say or 90 free baby be more than 4 hours 5 hours 3 days 4 days ko da baby kura all in the name of some ko bompa obewe ni agye ne hu sika nyina Ghana fo nwene nkwa akire o ta de no me kura me gina opa ma me nhye dan fa bible mpie bonten na me nkasa me ko yenya msom tem ko bompa ye wa bonten ko ye preach ni ade me wia obia 10 series 20 series na we mam 10 series na we mam 20 series na we mam 50 series adan ya say de oyo Nyankopon adwuma no odidi wo Nyankopon adwuma ho ese dende eti eno ene ato Ghana fo no but mama Agraada eda so dem me no ka say ahya ne say Thursday ene won san so mrakot ye be si bia no e san de mo nchire mo ebe Ghana fo